Pozdrav forumaši, danas ću vam pokazati kako ja slažem križ i F2L i također ću vam pokazati nekoliko jednostavnih algoritama koje bi mogli koristiti pri slaganju. Pa evo, krenimo sa prvim scramblom. Dakle, ovdje prvo što ću napraviti je spustiti ovu dolje. Onda ću ovu staviti tu. Ok. I ovo ću staviti tu. I sad nam je ostala samo ova bijelo-zelena koju ćemo ubaciti vamo. Imamo križ. U biti, evo, sad imamo križ. Sad šta prvo vidimo, pa ovaj par. Njega ćemo ubaciti vamo. Onda uočavamo ovo i ovo. I sad možemo birati šta ćemo prvo. Ja ću osobno ovo prvo spojiti. Znači, prvo smo ga razdvojili i sad ćemo ga ubaciti u slot. Evo ga. Iduće vidimo ovo i ovo. I sad napravit ćemo znači ovo. Spojiti. Ubaciti. I ostalo nam je ovo spojeno već. Znači, vrlo lagan neki scramble. Nije baš previše poučno. Ali eto, šta je tu je. Idemo na idući. Ovo je idući scramble. I ovako izgleda. Ovdje šta prvo uočavam? Ovu crveno-bijelu tu. I ok, ona je tu. Sve super. Iduće, ovo naranđasto-bijela. Nju ćemo spustiti dolje. Da budu nasuprot. Onda ću ovu plavu staviti vamo. Znači ovako. I spustiti. I ostala nam je ova zelena. Nju možemo ili, znači, ili ovdje pa dolje, ili samo, ovo je još bolji način, cijeli ovaj donji sloj prebaciti ovako i zelenu spustiti samo. Ok. Sad šta prvo vidimo? Pa ovo i ovo. To ćemo ubaciti u ovaj slot. Vrlo lagano. Onda iduće što vidim je ovo i ovo. To ćemo spojiti. Ok. I ubaciti u ovaj slot. Znači, 3 poteza, ništa posebno. Onda iduće što vidim je ovo. Razdvojimo na ovaj način. Znači, stavimo ih ovako. Vidimo. Razdvojimo. Ubacimo. I evo ga, ostale su nam ove dvije. Njih ćemo spojiti. Znači ovako. Ok. I samo ćemo nastaviti. I ubaciti ih u slot. To je to. Next. Evo ga ovdje. Prvo uočavam ovo. Pa onda ovo. I ovu zelenu. Nju ćemo staviti ovdje. Tako da kad spustimo crvenu da se zelena spoji sama. Nju ćemo staviti na mjesto. I također nam se ovo spojilo. To spustimo. Ostala je plava. Nju brzo ubacimo. I sad šta prvo vidim je ovo. To je dobra finta. Naprimjer kad imamo, znači to su dva slična slučaja. Ok. Samo što je ovaj u svom slotu, a ovaj nije. Ovaj je u tuđem. Vidimo crveno-zelenu, a on je plavo-crveno. Kad je u svom slotu, sam napravimo ovo.
3 puta. Kad je u tuđem slotu, onda napravimo 2 put i vidimo kako se to razdvojilo. Onda samo ovako ubacimo gdje treba. Super. Šta sad vidim? Ovo spojeno je, ali to ćemo ostaviti za kasnije. Pa ćemo prijeći na ova dva. Zato što kad ovo spojimo, ubacit ćemo svoj slot i time ćemo izbaciti ova dva. Znači kako spojimo? Lagano. Spojeno i ubacimo tu gdje treba. Ok. Time smo izbacili ovo. Ubacimo gdje treba. I ostala su ova dva koju sad u zadnjem skremblu. Super. Evo ga, na red dolazi 4. scramble. Šta prvo uočavam? Ovu i ovu. Ovu ću staviti do pola ovako. I onda ću pomaknuti gornji i donji sloj isto vrijeme prema njoj. Zašto? Zato što kad ovu spustim do kraja, ovo će se poklopiti i onda će se ovo poklopiti. I sad je ostala samo ova plava, nju ćemo staviti dolje. I križ je spojen. Sad šta vidimo? Vidim ovu i ovu. Kad ih spojimo, dobijemo fintu. I to je ova iz prethodnog scrambla, ako se sjećate. Onda šta vidim dalje? Ove dvije. Njih razdvojimo i spojimo. Iduće, ovo. Tu je još jedna finta. Pa evo, dakle, postavimo te dvije kockice ovako. One moraju doći u ovaj slot i izvučemo ove poteze. Kad se napravi dovoljno brzo, izgleda super. I ostalo je zadnja dva para su ova. To možemo spojiti na ovaj način, dakle ovako, da ih razdvojimo, pa onda ubacujemo, a možemo i ovako. Ovo je brže, po meni. I ostaje OLL i PLL. Evo da rezimiramo šta smo sve od trikova naučili. Dakle, ako dobijemo ovaj slučaj, napravimo ovo. Ako dobijemo ovaj, napravimo ovo. Ako dobijemo ovo, ništa lakše. Onda, ova dva. U ovom slučaju radimo ovo. A u ovom to. Onda ovdje ovo. A ovdje to. I evo, ovo je zadnji slučaj kojeg bih vam htio pokazati. On nam se nije pojavio u onim prethodnim scramblovima, pa evo, sad ću ga napraviti. Znači, ovo. U ovom slučaju napravimo ovo.